of maundu maria mekura ni mari kuori he andu igua thiku ici inanire ciho igua andu makimeta hoshwo yes na ti andu ega ti andu ega ni maugithagia ndumbu mbubio bucia mbeca nyingi riu horo wa watch ri matuko mu magatene ti ati ndwari kuo it's just that the method was very traditional yes na it can involve a lot of money. It was not a lot of money. It was a shilling here, shilingi papa, shilingi pa. Yes. And what was the like mother the car boom yaki and dogotari. And more recently the cool people. Yes. That was also a Ponzi scheme. Yes. But you had more car. Okay, you queen over. Look where the other man had a machine your room. Umebeshiri toka koiro na ndocio towazi uri ginya ni mathondekete ginya imaging njega muno yoro ci wa meciri ginya kwendega ya batando makero iyo ni yake ni ya meciri na thutha wa rondu macokire gutunywo yes no ni kureka wazi kagigathia na mbere na thiko ici ti muno kabia yes besha you see there was a time ni kwari hinya muno kuona na mundu radiro na noti because shiringi ni yari value yes ndiria shiringi imwe yaguraga indo weciga nona shiringi imwe muthi tiga ukorirwo ni kindu uhurite ucokerio ri yes tita tene shiringi imwe horanagirio na thwiti supermarket uyu atiri thumuni no ehuthikaga 50 cents gweciria gikowe nacio no twaire vengi no ndiona mundu wa nduka kumutarira tuthumuni twa king'ori oe ndireciria ona onjoria ingi umuthi ni makung'athia kuoya thumuni ona maciringi matiendete matatu-ini uroneana maciringi wajoneke mundu wa matatu maciringi o tung'ori no tumarituhagira no maciringi ndege mundu tuciringi twari indo twakivau urathi handu urarihio thate urute ciringi imwe uguo thate ikagora nire gucira ciikitie muko ritingitara na no agukwira kiundu itagukenia yes niwe tena makangari mivuto yao yari na mihuko special ya kuikia thiriba yes na hehia bebe ona mare viara mweno mundu wothe wariana maciringi ciringi ni ungeikirie kilo inya mungo na inya mevuto are ndiri na that load carriage ona andu ari uri ni andu anini muno megikwa me willing kuwa mbeca githemba ki yes rendi kana to icina bebe hana ngi ha St Paul ni twakona maciringi maingi pio maibetie mehuko nginya riu ngie ona ithio no mothio bebe ngi magethakaira mbeca cigana 50 around 50 uhende au magari iru ngima koguo bebe ya ruvia ri bebe muno endie mathiriba matheri kwenda maganga maya mariri mbathi cietagwo muthubari acio ni makuaga koini ndĩ kwenda marĩ nginya na ka half coat ka anake ndaro ya kahua riu ni amenya haria gũikia maciringi mathumuni na mateni kabu gũtita karia gekĩragwo nĩ ahũria mbica yes kaika maciringi agũikirie macikĩrĩtĩra maciringi na kweceji similarly rũgongo rĩ nĩ kwarĩ andũ a wash ndiwe ni hathire ukiana ta gwatukana mbeca cia East Africa mathiriva riu ni wakora mundu ri wakora he mundu wina giciringi ya Tanzania kiandikisho tu Mwalimu Julius Kabarage Nyerere serikali ya muungano wa Tanzania kana kivesa kia Malawi ndiye cia umaga
Mikora nere networks. Muno cia kwa cia Tanzania, Uganda, Malawi, I think na Mozambique. Yes. Lego na le. Me wagura giciringi ta kiu, no ciringi kwende yagura gaindo be. Yona aria manyua metongi ni yagura metongi te 5. Na ke ura thwiti nyingi piu. Wothe. Wothe. Ukirinde kwa le thwiti ya dururu. What do you call this? The 5 cents. Dumuni. No, the 5 cents. Ne dururu. Ne dururu. So don't know get 10. Uma 10 ni kingoto. Uma 10 woka thimuni. Woka thimuni 50 cents. Uma thimuni woka ciringi. After how ni kwa ciringi rovia. Kwa no coin ya ciringi. Yes, they are the piu. Yeah, yo ndeturaga. Yes. No coin na ya ciringi riri. Ni ari yanaga. Na ya ciringi ya gaithano cia Uganda. Ndio ndo awoci makorona cio ri aguthambia mbia ri mataimaga wakora mundu ena cio ta tukoini ta 20 itwa Uganda, Tanzania, Malawi tokitore kitu kinya Maputo ya Maputo Magetha ihe. Yes. Yetu mundu tu watch. Magetha unsuspecting. Yes. Na nimeka nginya kindu gitagwo reke. Makamenya ni nduke ni ndu mabio otuko. Na ni ire traffic. Ni ire traffic nyingi. Makamenya hawa pesi. Hau kuma riu 640 nili. Wajari wa doma gutama tawa maji uka kugura ri. Yes. Na no athima makara. Ano endagia ndafu na ariona irio cia ng'ombe chiki maci na broiler na pellet. Yes. Makamenya riu hau niho riu mangihota guthambiria ke mbeca ciao na tio metwaraga ici mostly mari anake oigua uka kihi wethi ndu waka mau hindi thaka tau uka wenda thwiti utubare pesi ndugathie handu hangi uthie pesi nwanyita thwiti thigara ici inya mbeca ici ngiotigara heo thwiti ciaku cigana iri we ugitingire pesi sabio ninya na icio ingiuhe thwiti sabio ole athigire tene. You see, you are very confident. Todo do bese oni, it is not legal tender. Ona ndukurorete omenya kande ya Kenya. We kande yako. Utukire excited ni kiria were. Kiria were iyo. Oh, ya do wasi beka. Okay, ukenirio ni mara motumwo. Sometimes you would actually sail through. Yes. Ukayo cha bekisi ya kuinya. Na thwiti we mukuiko. Madivani. Yes. Now what was doing now make ku identify as a soft target. Nime okuthira ori gimakuhinyie. Kuri makunine. Na wele onani wen kwa wakamuria ti. Ni murato mana muthi. Hena madivani ciaku. Ukaneo king'ori. And the more the denomination, the higher the risk. Ukaneo king'ori gia Zimbabwe. Kigani gia Zimbabwe kia kona nyingi. Me mang'ori matiganaga na kona. Yora uguri kurenda kigori gia kona. Ira thirire the other day. Yes. Na rung'ori rwa guku ni rwari rumata. No rurwari rumata. Na rukuguthite. Na rwari ruritu. Yes. Rwari cia kuma na njari itiare ki. Itiare maata muno. Itiagambaga ta mathiriva. Yes. No wera wate uka. Yari hauri kwani hapesi. Ni mamenya hau wahota kuia mako. Hau ni ugucanuko ni ukangite muno. Muthi hakira ku. Na ha manyiki. Ngore mugati omwe. Sabio ni 10.
Ciringi wewe mithuguiti. Noigwa. Ni ndaigwa mugate mwana sabia ni 10. Wathi. Unajua siku ya nyani kufa miti uteleza. Nathi. Gatemwa mugate na sabia ni 10. Na icingi wewe muthuguiti. No automa. Gatemwa ni anake mehanya ni ndimo yake na kwa wajeni. Kora kia ngurere hau nja. Wageterera mithuguiti. Na sabio ni 10. Azabio ni 10 na mugate. Haginya mugate wina hope ni uri enyoreru. Kuja hapa. Mukora. Mukora wewe. Metugo no wajirie ri. Ukaboka maka. Ukaboka riwo hau nwete ne mugutiare mwana wene kuria. Yes. Instant justice. Yes. Ukaboka ni wega hi. This ya ikaji approve ya ndwa washwo. Mugurorio. Okomata hekothe. Agotumi mamanya ne kwanyita nari. Yes. Makaba magathie mabichoni. Magathie mabichoni pio. Otometo maita maigana. Tometo hata si. Maita bana. Nako koge. Kwa majenki. Nekore watu mona ukagura indo nyingi. Kwa majenki ndio yebega tena. Soda inya. Na viti nyaka mote na super deep. Era dextrosa. Yes. A dextrosa. Na madi vani. Adwa gena wa dukani. Ndio gitara mbeca ni uga hau. Kwaja to thoko. No to thoko to thiwa very dim. Thoko ra itiakorwo itawa. Yes. Mundu wa thoko no kanyitira. Mundu wa thoko no watara foreign currency. Wewe kwa mugururio watu wale othe mafilize to the ponzi wash scheme. All the makare business cio. Ngatuika value ya indo iria ukora to transact ri. Ni muigana wa ciringi 100 mau mahindi yo etangiri twendi umuthi. Value ya bureso. Nejirogo ngima. How no wekora in the middle of a wash scam. Where the bagia bia. Otoi. Where do you just get lucky. No padisi mkuu. Yes. Hedi mania geto. When you want to run a offshore account. Era ya